bagi nang parekur-rekur pertulanteng apar pucan yarat sohmi buru nami ingket buru belgah nami lihat sate amang nama lo nami nang ulahan nami ma ulah paradatoni hopar tupar sorumatuan ni natutuan nami on asa marmula nauli marmula nadinggat dihami salut pinaparna asa ulah kami hopar tutonan ya kau putena madok maralama ma natutuan nami on amang raja nami asa ulah kami ulah ni alu-alu hojo do putta devata pai mamang godang alu-alu ni asa manupaki sahalinya kesahalan ng lao mamasumaso ng tua devata at dorang sumangaliat tami namalo nami asa marmula songonudan berbona songon godang paima godang mulai-mulai las padong ma to godang iring-iring Dawang godang mulai-mulai asal naripe asa siajur mula topas siajur mula-mula asa damang ma godang soba las padu manang godang siriariai lihat panggabihan, lihat perorasa di hami saluhut tintinadikon ni inang nahoholong emion. Asa mangiliat kami amang, bayi ma godang lihat-lihati.
maulate mana malo nami. Jadi asa sakat semendena, sosi mahulina. Sikasakatan imoti. Amang namalo nami asa sahat nauli sahat nadenggan dihami saluk tinading ni natio tuan namion. Hatani nama tio nama dokon tinawai tio binati panuhatan. Badamang siti tio ulas padu butuh asahatan. Dihita berlanjut acara satu kinai tu kami paiduan suhu manonate. Jadi mulai ma dituhata mulai menang dihita. Dihita bagi hamujo. Nanmi. Jadi alahuberin do hasadata macabagak jala denggan. Jala au mangido on sadadalan mon di permatini nantongawin. Sada kita mijuluainen. Pas ngi kum kesalahan dari kita pasti lokngi. Tapi kita salpukan. Jadi nak duduk di sini ala Radero Sudiro bagak ku bereng jalaboy sampai alamat pe dagsiat alani ima torokta boru bere songoni nak kami hula-hula muna. Jadi alani molate marituata molate menang dia muna utima. Jadi situs kun mo ulanten dijahakan kami mo riwayat hidup ni inang ten. Riwayat hidup Umpu Alexander Buang Manalu Boru Bintang. Tubuh mo inang namin tanggal 27 bulan 6 tahun 1937. Ikuta Tambun Nai. Barbegas komo iya mi bapa nami Buang Manalu ikuta Batangari Nai tanggal 15 bulan 5 tahun 1955. Itu bukan inang namangin mo duka na pitu. Anak may 2, berumoy 5 kalak. Ya anak na situan imo mengaling buru ni rajai boru hombing ikuta sindulanai. Itu bukan mamo anak pitu kalak daholi telu kalak dah beru 4 kalak. Ya anak si P2 Elisman Buang Manalu mengaling buru nirajai buru bintang ikuta Jumatak Karnai. Itu bukan mo 4 kalak dukana. Anak daholi telu kalak dah beru sada kalak. Ya beru situan Nurmaya boru Buang Manalu marbagas komo turang namin mi anak ni Raja Mamburu nami Erlingga Ilingga Raja Nai itu bukan mo duka na 6 kalak anak dahuli ngo Karina. Ya beru si P2 Lusti Buang Manalu marbagas komo turang namin mi anak ni Raja Mamburu nami Lingga ikuta Tumanggernai janah go parjolo silih nami yaling debata itu bukan mo duka na 5 tulumbo daholi 2 mo daberu. Ia beru si petelu Ronta Buang Manalu marbegas komo turang namin mengaling anak ni Rajai Pemburu nami Rajai Cina i Malaysia Nai. Janah itu bukan mo anak 2 sada daholi sada daberu. Ia beru si nomor 4 marbegas Lenni Buang Manalu marbegas komo ia mi anak ni Mamburu nami Lingga ikuta Pancinaran Nai. Itu bukan mau duka na 4 kalak
daholi telu kalak da beru sada kalak. Ya buru sipai lima depi buang manalu barbegas komo turang namien mi anak ni mamburu nami pelingga ikuta tumanggernai itu bukan mo anak na telu kalak sada mo daholi dua mo da beru. Ia pinempar ni pertuan ten situan kan pinempar ni pertuan ten situan imo Sudirman Buang Manalu anak situan na Alexander Buang Manalu marka jajapan mau mengaling buru ni rajai en baru menulang ikuta baru nai itu bukan meruka na telu kalak dua daholi sada da beru. Ya anak ni si nomor 2 Hartono Buang Manalu marka jajapan mo mi buru ni rajai de berulingga ikuta batang arenai itu bukan mo duka na dua kalak daholi sakalak da beru sakalak. Ya anak si petelu Jitro Buang Manalu marka jajapan mo buru ni rajai buru hobing ikuta parongil nai itu bukan mo anak na dua kalak anak daholi sakalak da beru sakalak. Ya beru situan wanti buru Buang Manalu marbegas komo mi anak ni rajai memburu nami upat jahitan ikuta silain nai itu bukan mo anak na 6 kalak daholi 6 kalak da beru 5 kalak. Ia penempar ni buru inang nami situan imo kan turang nami nurmaya buru Buang Manalu anak na situan Rudi Lingga marka jajapan meya i buru ni rajai buru malau ikuta harian nai itu bukan mo anak na dua kalak jalah da beru ngo dua anak. Penempar ni si P2 anak situan nomor kejajapan mo mi beru ni rajai Seragi ikuta sidamanik nai itu bukan mo dua duka na anak daholi sada da beru sada. Ya beru nomor beru situan Nova Berulingga marbagas komo ia mi anak ni rajai si Anturi ikuta juma lubang nai itu bukan mo anak na telu berungo karina. Ia beru si P2 marbagas komo i anak ni raja mamburu nami isi Tio ikuta rajai si Tio ikuta sidamanik nai itu bukan mo anak na dua kalak. Jadi pulung mo karina pinempar ni pertua namien 75 kalak. Permain kela 14 kalak, kompu 30 sibah kalak, nini 10 telu kalak, nono sibah kalak, pulung mo karina pinempar na 75 kalak. Bagi mo ipasakat kami riwayat hidup ni inang namien. Yakka buru nami, bere nami, ibe bere nami nang simatua ni buru nami. Nana terlebat pasatu sabut tikiadong kesempatan Roma Mokka itu boy lay Roma Mokka itu we ada pelaksana. Mo olis. Tahu ti mau dot teh. Asiap pita sikan. Amang naman ulo nami.
Naing Roma amin nama dong tubuh mendapat tepunan hasutun nami. Alani baik godang panemuni. Jadi songoni mak, naruak kunyan, dia akan mengudak ku bawah. Alahita do di Jolo, pakatanon, upasa matuho duko habisuan non, pasa tuang kedelita bancin, tu mangkor baru pasa tu dong atubutan narong di sana teh. Lihat mo Tuhan, melihat mo perpulungan ta, isen kami roh tonga, ke karina ka pinempar nyempungan roh kami sen kita karena mendengar sebeltek karina la paroh namin tung sadi kepenan na bui ben kami dalat nami mengguru pike lolo mukur nene bagi mulai rana kan kami pasok kami mo Sadai nang nami bancin melalui sen ma di tuatta mauliat yang manang dihita jala setabi ma di luluan saur matua jadi songoni manang diamu pinoparni day nangon akka dongat tubuh dison jongjok kami akka dongat tubuh muna ima pinoparni opui toga si mamora akka dongat tubuh molo tung pehola patudubuhi kami di bagasatikyon dohot adong sautik hupatupahami songod dalan nami mangurupi patupahon sada karanga bunga molo tung songod dia penon godang na akadong at tubu sotung manarita to demona parjolo ma halasok kamu di haroro nami asa sada tangyang ta dung tapataron no day nangon anggia matutu di jalo di tangan di simon ni Tuhan ni jalados rohamuna saluhu na akka pinoparna so ni majohata siya kami kaya kadongat tubuh jay partikyanon upasa tami jo tuboru nami gabe amang nurukan tubuh
nak kita masih saritan jak kena umurangi. Dus dorohanami pada kurekur do boru sia berurunan. Menutung pesa masuk kami non nong disod dohami saluna teh. Songni mau pawoto kami sotung gawe dulu rohamu nang tarida boru nisi pada kurekur. Disod dohami saluna. Alani pasata mi ma pakatya non tu boru nami boru sia berurunan nami. Gabe majalah horas ala diliar raja ne hula-hula doh pertikian alehu rasa teh sisadaha tamahita buruni pare kure kursude doh buru siha buluna dos marohata mau liate dihamuna raja ne hula-hula nami bonane hasuhudon suang songoni saluhu diaka peparani na tulangon tutudoy nung marhabot ni roha hita di partading din na tuwa-tuwa tung buhape tuana molong nga sirang daging siya daging tung maheudo pikiran molo siya kami raja ni pamuro muna sa luhuk na totong do martangi yang dito nga bagas nami ang giyat dihamuna raja ni hula-hula nami dohok poparang ni natulang namyon asa totong mahamu tutu sa tahi sa uluan sa udurak kudolok kutaruan marsia minaminan dohok marsi tukul-tukulan ang giyat dibudian ni natulangon dihamuna poparan ni natulangon dapot pasu-pasu hamu sa luhukna raja nami raja ni hula-hula didos ni roha nami didos ni tahi nami adong otik di baik kami songod dalan nami mangurupi dihamuna rajai raja ni hula-hula nami Wang Manalu dangalani balgana raja nami asa tayahi geleng nagabe tatadikon raja nami odo penaboy di patupahami akapergeleng muna dalan nami mangrupi hamuna sa itong gimat tongaon penomuna hugula asimma tusira jadi tung songonope naboy patupahami siya pergeleng muna bagi umpama papaimo sidokoron nami kertak-kertit nina seorang gendang begah ketek palu-paluna tabagain penaboy patupak kami karinana kan kami naik duka-duka nene saya bulgah mo pinasuna imo ranami gabe majalah horas Tuamu. Jadi do semaruata mang udah fitah makut tangisani. Mulia tima. Namalo nami. Aing pasato nakasilas ni roha nami mami tudong at tubuh nami. Asa mata sada ni roha makorhon akados ni roha tujuluanon. Ba mamang naubat tusi gordang papakiwa nama.
Dios maruate nang pesyanaw diyo parjongjok kunak kaning aum siya madohata Dios maruata naungi mananggot dak sabi te asa Dios rata sa upasahat hopartu na tahatay mangutot tertucabar bokamu tison percabarani asa terhabis sikaligusan na tuasa atani ngato nga sa dape hula-hula bulahan nama pinang terjauh be tahun parekur-ekur dia popularai ho manotor ho ni basa ke besok na medadaw sa sadaw bebero de musuk ke kamu bering jalo ya popularat huti ode pe pino persakangan basa pada udah diri buat isot panaropinai dia panaropinai yang baru takko mengatur nama calo percamparan las maroni badan las maroni itu timuna songoni masih hono nami karena jendong tubuh amang nama lo nami asa mar oh sadanai baju sadanai yang baru dongan sarinang nami bancin bae sadanai itu baru na bae sadanai itu baru datang ngalen soti nai saddo benom baru ni bancin kami namar kamaranggi peparan pun nami to gamane alun narong beson lau sima nanggo nang sabe lau sudi sima nang kasatan padu muramang ma nau partusi
sitio tione ate. Dihita saluhut nama ramarangki. Paparan na punta to Manalo, narong dison. Dung tajaluan non hasahatani suatu termarlawak kamu kerajaan tubuh. Asara majalo ita di salut haroro ni udah. So kuni mapangidon nami tuhita paparan na punta to Manalo narong dison maulate. Amang namalo nami sa saat nauli saat nadenggan. Bahan kucing hasahatan las padomu tu sitio tuai. Go tengah sada. Oh nah, hurip puro na ada mago nomor 2 nih nggak betul nggak sada. Desaru pami janjita mi kula-kula jam 10 mau sidilo. Berngene. Jadi saya sejatuh buat perbarista, asa sidilo kula-kula anta. Ipodina mo ke ipodina. Ipodina mo ke atong. Ipodina. Mi kenang apa nih? Dua-dua nak ke. Bagi mo mendai kene puang nami puang pengamaki marga bintang. Sesuai mitiking o terlambat kami pun mendilokin kita pipa ko nebengin. Ulang mana terlambat ke? Ingo maksudku. Go. Jadi bigita. Sukut marga bintang puang pangamaki. Bagi dengan sebul nami nalot kudabit kami kuten. Beru ikut beberre. Bagi nang kula-kula nami puang bayo sitohang. Bagi nang dengan sabaran. Dengan barpadan silalahi beruki beberre. Bagi ki penoparnya pungi porhas jajab na maho margana beruki beberena. Asar pak masuk kita ke pertonami. Idulio di para burunta marga Bang Manado.
deh, Pak Isen. Isen deh, Pak Isen, Isen. Isen, ini Isen. Beras pihir langsung disubut. Ini kayak kau mencari beras pihir, Pak Bro. Beras pihir langsung. Masuk kanan. Kanan bukan kanan, beras pihir langsung disubut. Beras pihir. Langsung menangis, langsung. Langsung berhenti. Bangun. Jadi bagimu karena gosok Bertampuk ngebulung berbenda sangkalan. Jadi menikah bercundung mau kita berkatai. Jadi kupas akan melidahi ke suku itu terlebih melidahi kakang kinami. Terus kini mau katakin mau katanta. jadi lihat satemo mi Tuhan ya kita nawar kamar angki. Kodike kita na tulu pengulinai. Dosare. Jadi lihat satemo di Tuhan, lihat satemo perpulungan tah. Kita namar kula-kula namar buru. Ibagasin katiken korok kami memburu. Ya sate mo puhun. Tingah sapomu. Imo ala ni parmolih ni nyen. Bunamen tongo ingkit kami turut berduka cita kan keluarga besar Marga Bintang. Imo parmolih ni nyen bunami nakukualing kami. Giumbah kami ngundai beras pihir. Asa bagi pihir mutin di nene mi rumah ikit mi cuma Betul. asa kadepe nai sura-sura nene iparmoli ni ipurin ni udamen masih mau tengah Tuhan asa ibaratnya maka banene pasu-pasuna Sakat mo tangyang nempel. jadi bagi katong pama besirokonanku asa aja sipir tulan na belang tanona bahan pilih-pilih gitu tapi miladang di keke ipurin ni bunamen masih mau tengah Tuhan saya ulang mau bernitin Betul. katangkin kata temban. Jadi bagimu katain kata tembahan beraspirkan punami sitohang. Sitohang. Ada marita. Miroh pariban ni kesukutan manang pariban ni ada nalemo. Pariban nami Karina ngoko. Oh, pariban Karina. Iya. Buru bintang dengan sepadan nami silalahi si kalau konggo sen kami Karina. Ya sate. Tung Pariban. si tu buwe penan pangurupin nami. Otak ni mo kesa si ben nami. Ya sate. Ya sate asal mo kapal. Monggo.
Jadi ku akak bagi mo ti buru. Parpuri mo kenal lebih kupaloh kami suluar na bitangi. Oh, oke. Jadi bagi mo memburu malah kami gula-gula murah pala gedang. Ay muliarnya nango ku pasu-pasu kami ke jala terem kidah kasihan ke Karina. Jadi bagian sekatikin sesuai ki Tonggoraja 15 mo kan sukut belin Biasa tepun. panjukuti kan binanyari mo 4 kan buang labe mo 4 kan dengan sebultek nami naku dapat kami senon 4 Biasa. baru panjukuti na halio baru kan gula-gula nami mo tulang nami si tohang ada tubay 4 oles Biasa tepun. loading na kurang ingot beber gini jadi ya terbagian masuk ku teknik nak wala kan sukut bildin kan pemparan numpung Karina sip 5 masuk ko terbagian ya sahabat iya Iya. kayak mau langsung mengaling kami memerek sip 5 mau sediakin kayak langsung kadi kayak mau mengaling langsung kami memerek Boy. jadi alok-alok nanan perpodi minggu untuk kayak kami pergi sa ijalo kami Lako mula pekak bere kami. oh oh goli Kau beke, oh si calonmu. Oh suhut. pain lu be gendrak pasu-pasui asa ku pasu-pasu kami perburuan namin bang Karina Manalu kita Karina. ya jalo bare Jalo di bono. iya sip di bakalan terus langsung yumpah bisa bora langsung yumpah bisa mo ya lanjut terus sip 5 Bawa sip 5 kira-kira sip 5 dah. Bawa sip 5 oke. Lanjut. Isi balik kenan langsung ya. Oh. Maka anakku dokter medeke burui ulang teh sampai masih jare-jare di sini. Dicakalon aku menunggu. Iya. Maledokon sip 5 meter sip 5 ke marberis mangaling pasu-pasui. Kan gula-gula. Ulang Bagi ada pernah sih. udah Iya. ada. Terus kepun. jadi sampai sekali masuk kami ti. Masuk mo gula-gula nami. Si Tohang. Bagian pun cituk. Nggo pasi. Karena bagian dong, martong Bojojori kan bagian kami kan ideatis. Uwe mo tat. Jelon melebih mimpinya nyari dukun ke. Benar nyari mau lebih jolon? Iya ngono. Nampak naik? Oh jadi. Nampak naik. Oh baru bemi gula-gula nanti. Uwe. Oke. Asa martang ke Bojojori ngau cukup pada datin Karena ikan mang suhut. ikut ke marga bintang o marga si Tohang.
Maksudku karena bikin na masukin, ini masuk kuda. Sedang oke marga bintang tamu di penampilan. Oh bagi kau lihat sate. Atau Kamu nawa apa ngobak? langsung susung ke, bagi kau malah mengalang pas-pas. Teruskan pun. Ibas katiken tu kena dengan sebetul nami siroh hitam bunai sangat kene kami ibas katiken dah terlengit bagi pesakat keluah mereka nak berunta silih turang kami kula-kulamu silot ibatang hari enda tongo kami mutang adat mendahikin kene Dia sate pun. selok mbah kami dah ke 4 mendahikin kene tersengit bagi tambah sodi mendahikin kene Dia sate pun. Mambru melang kami si 4 tenda pulung misukut ngomong Mambru si Biasa dorong bayi tepun. mendakin kene asa pesakat kami mau lebih luah namien melakata sodip nan oleh pesakat kami ya perkibuk nami bangke mau lebih gendang pesakat keluahi asa pesakat kami luahin mendakin sukut dua. Tongo bege katantai bege 4 mangok kidah to. Jadi bege kami isenak ka kula-kula nenenggo puang labi. Ba caro kami nuku marga bintang kati tarap na puang labi ngo. Iya, Jadi betul. kepe asa sidia mo manjalokonia sa ibarkan kami asa jarkon kemo asa jarkon kami banane dia sate mo. Dia sate pun. Jadi Tidak mau gendangnya pun. jadi bagi mo asa tababan kebal gedangi napas misen. Bagi mo rokona na amikan kula-kula labi kita marga bintang karina. Teruskan pun. Jadi songonima raja nami tulang nami na burju parpurin na parjulun na pargongkom parpurin na partugi. Jadi acara nu pasa matulang tuamu dokok kamu ma katana. Mulai ate, kaya bicara horas. Jadi saone mari kita nomor tu terlumubi ma lungat tu buna minarong di hutaon. Jadi mangido mahami asa lakam manggia pasatok katata. Kaya bicara horas. Jadi di soro dohami sian tulang narobot Maula tina tulang. tulang mangihut ni marga sitohang ni na dua-dua na tapado-pado pon nang sarumatuon. Di selani arong do tabani parwepir na kaning huwag kami songon hata na kaningan oba ma ulus sitolo rabu.
Alaim dalam nami martami yang doi tuamat tanah mertua di bata. Asang giat matok kamu di budian ni naboru naung matua dulu kon. Saya tabatu sehat na amu saluhuk na. Ima tulang. Ibu rumah gorang mari hamu akadat danak nak kamu pe na tua na. Saya pepeng saur matua ma songon naboron. Ima Saya tulang. itu gabi nama hamuna. Ris hamu dapautan saluhuk na gabian anak gabian buru. Manang natu dia pe tu. Akay anak komuna nalaho mangarato mangalului karejo saya dapat karejo matutu di kuliah ni naporo saya itu malo nama akay anak komuna na marsikola saya ditapai tuhat tama kawasu-pasu dinasida mananga HP nani sakapan di rohamuna saya not tujulan ni arion di pudian ni naporon saya dapat mahamuna saya gajang mabarita gabe gajang barita horas saya not tujulan ni arion dihamu saluh na paran ni naporo namion. Jadi songoni mah ala siswedo tonggo raja na budari obak ma ulus molohami tu bedo marga sitoham. Jadi ido ala natu boyan non pasahat tami. Alai masahu pasahat tami dohonon nami masong padok ni na tua-tua balita ma pagawi na tinapo tabungan. Arimu ma saluhut gabe di pudian ni naporon ala olo hamu hubir kamar si Ima tutu. Saat di Soluma saat tu botian di tiga ras. Ala nunga di bek kamu ulaun ada ni nak borod di pertuan naon. Tu ula muna nang tu sudah dong sahuta. Sesahak mahatu kamu tu panggabian. Jala oras. Jadi soni mamang baru. Maulate tulang ada orang so di pasatwa sa watur hojo nama calo ate. Oh no. Pasti manang miki. Jadi asal potak kita sudah ate. Kita no nama dokon ikono patang kona sidian sudah itu ulusan na. Alias saat pinang din na sudah ita ya ulosi. Menutup pepersangkoman sa daruat ate. O masa suhut do inang uda. Asa dapotan papa na tulunay. O masa siya papa na maramarang isada. Kapak kami nang uda. Terdapat tetugu juin ini satu jolo. Pandai nami. Alalaho pasahaton ulus torok rabu mahami merhite tami yang nami tu akka pergelengon namion. Asa bedamang majo musik ni si bitu amai. Situ mora. Sino ko mo tulang. Emo keyboard. Bagi mo mendahikin kene kita si sada arisan bintang beru deket bere-berena silot di batang aren sekalian mau kami masuk di bagi senen pesakatkan mendahikin kene jadi dengan nami si arisan asa alengi keme mau kuasa aku berikan kami singgo di arisin tanai bujur jadi ada minta lo gendang nama jadi punggual lah kau pesakatkan seluah mau kami beru bagi ma arisan bengke gendang nang si mantap nang gendang pak baik mau punggual.
dari tahluk ding na kurang. Nabui terpapada kami bagi panjukuti, bagi nang oliskan kula-kula marga sitohang, bagi nang tumpaknya kabaribanmu. Bagasin katiken asa mar misi mendena mo karinay aka natapapada niya kami aka kula-kulamu. Nagabibuy pakken nene. Ima tuh pun. Nalako yulan nene ibagasin katiken. Jadi malaka kata pasu-pasu kan kami naik. Boy ngo barang sadi hari pe kami tetap mau memberi pasu-pasu banene. Jatuh ngaki bagi panohna bagi panjukuti barang siluah nami. Asa sengkut na bulung duru sarang urang bulung baba. Ilahan sadarien. Senteng mo kata ni Tuhan manumpaki mo kasumangan. Sosikin ke parburun nami ulang marmara. Embo tuh. Asa tumpa mo si biji para marbuah mo dan parira. Iulan tasaderen manumpak mo Tuhan debata. Juah-juah mo kita karina. Embo tuh. Atau ngasaku petulu kali. Asa kertak-kertik ni nabilkah kirik palu-palu na bergepersora kutuk. Tah bagi indai na bui terpapada kami kan kula-kulamu. Masih motong hati ni Tuhan. Sambil kamu aka pasu-pasuna. Embo. Katangkin kata tambahan. Kula-kula nami. Kita nomor kakamaragi. Nomor dengan sebeltek. Go buru nami. Jadi bagimu memburu tahluk Kami jahai ke musinai. Baru saroh kami sembah-sembah nan. Bebagi lu bek. Aku lijani mo tadi apa? Simuke. Aku tuh ulang ribut cukup ber. Ketengin. Oral aku benen. Sudah lang namin buat, tulang kit kepeng na eh. Dah? Tulang kit kepeng na buat. Jadi misukut bilin pamparan numpung karina 15 Sara-sara mau. Sama wapa. Jadi samar santusin kita karena suku tengo bagian dari papadakinen banangin. Asta marsantusin kita ra. Teruskan pun. We rugi naik untung na ya mau mananggung. Jadi mi benar nyari kan kita si pitu bapak. 4. Benar nyari 4. Mi kaya kasakatan na pun. En perjolo mo misituan. Calo. Sada-sada na wala. Ya, sada-sada. Oh, karsibeng-beng na pa natin. Ora sada. Ay pito kami penguli ay buru namin karimul kandat. Si nomor 2 penguli umpung asi. Penguli umpung siol. Calo. Penguli kan tulu babanay umpung lodin. Nangi mo karine. Go ya. Nang saya mo kay karina kan. Jadi bagian dari somomi kula-kula pong labi. Bagi sintai mo tong martap tangi. En pun sada ngo Langsungin. Gelari mo kumango sada-sada. Pay mga lubi ba? Oh, marunong tayo sa singit dah. Dengan sebulte namin ko penday. Menutup, eloh mungkin aku pemalasin menaikkan kami. Jadi kuakap malayan ulang pasadake. Asai tanda ke nampun nene karena silu ikutin ulang pasadake. Sada-sadai mereka. Bagi Tunggoy mo sabaga. pun, tunggoy Bagi mo pun. sabaga. En malebe berjolo. Tunggoy wala ko. Nangapun perkota baru. Iya. Caro. Salam. Bangking kibok nana. Adoy nangapun en moya para kade. Berbunga-bunga. Pesakat. Baru pesakat pemendakin aku. Enggak? Oh. Baru pesakat mendakin papunen. Jadi bagi mo mendakin kene ambru nami, Ya, oleh sate semeta pun. mendakin kene ya bujur mo kelia sinati. Ya sate mo pun. Ya saat Timothy. Jadi Bagi teralit jago dahil ho maju mangaliat jud itu. Bisa maju hamungan ingo sa nakkarin. Teralit jano laki dako. Ah, itu bisa mo ada. Bisa din ko. Aloy kata ni kula-kula tay Bisa mo ada. En. Saya wibin. Bagi mo lebih perkara na. Baru saya mo minangapon. Baru panguli petengah. Saya mi Karina, saya Panjalon. Bagi kita tahi itu ang bundai pe saya Panjalon, bersado kita Karina. Atar bagi kakapen. Jadi ya sate mo, bana buru namin. Kita Karina, ya sate. jadi tulang na burju alang asa sa kami
Aka tulang alamang untuk kami damu dia ada tube tulang. Arong na pisidona mo tulang. Gak bisa. Ang pelot na tu hula-hula sito. Jadi mulai hati tulang. Jadi karena gosip pekan kita naik maralop-alop. Gua pun. May parburunta. Bagian dari pe. Lo deng pengana kosiranan nene. Banami kula-kula nene kupasok kami macarin ba nene. Senterang bading kami di per meja nami. Unang kay biarongan non. Betekan tulang tengah tertusuk kamu asa tikimar panobalas tapas saja pernah tahu na udah air bahasa ipong kolion Buru. Pak Jose hari sarusu jamang buru tubunan nyari dang busung ini iya oh ima bola rang kahup ima kosong no. Ini ngosong. Gue sih buru na pun Oke, buru bebek gue sih. buang labe Pak. Dokong mulu bebegi. Ya ingo. Bikin lo berenmu. mi buang labe Buang lawe. sana ke sana Pas oke, buang lawe. waduh minuman na dengan sabilti nami ni puhun nami May dengan sebul tek nami nalo kerabit kami tambunen. iya son Oh. Meso sudah Iya. Marsi geserin situ weh. Pino mo gentrang nih, Bro. opung si pelorang son ala baru bintang sa tapunang nga sudah bersinaga mau late jadi bagi maupun barang bakune penan rumangna kedek barang menipis nasib mumai perdukakan kami tapi lo kata ni tiba mendokon dang badai bupurung ang besakot dapalia dang sudah tuhum natape si zaman ni tangan susadia alani las marohani badan las ron pentimuna karajan hula-hula nami salut naing Roma kami marsobat wado pamuna so ni mapang idon nami karajan nami amang namalo nami Gendang Pak Iwan, gendang Pak Pai. asa borhat kami maniu kuhut manop barajan hula-hula nami baik godang nau partusialay mulutung boy alang-alang dairy majawain asa di persetonganan non itarupai musi godang pak pakai jadi kamu na dua meja late isenai mo sedia doa mi perjolo tulang sianod do manang sianon tang mungkin sito ang perjolo ko pitakya
tayang ulot na ninay. Ibas ketika tuhu yari mendayari susuluh henda roh kene menembah-nembah kami menurut kami kula-kula nene karinana. Ibas kini roh kene menurut kami berbunga-bunga obeng kene tangan nami janah berbagi-bagi bunga anak. Anggiak bagi tuhu merkitakan bunga ni berikan nene mendakan kami merbuah mau karina kadin usuan nene senda yari menaki soh mising ujian tua. Ibas kini yang giak bagi tuhu memburu nami kene karina tinading nimbu namin. Si kedek-kedek melawan tua, si tua-tua mau ia cair tua. Apa kata si tua-tua mementokon belang nina lebuh minang si dua memburu. Asan tekah makin geluh jangan melawan mau cair tua. Urak ni beru mau nina dan kacimara memburu. Entah mau tuhu begu, entah mau marah. Mendaging kene pemuruna merga buang menalu. Asa tepa mau nina lahan memburu. Itepa mau lahan menjadi rabi. Asa kadai bahan kene seteka mau menjadi enmorana nami kami bintang merkana tah tambahai pun nami deng kita mersebel marga bintang bagi mape kita tambah deng dek puhun nami sadaka tama kita oda deng bakune mam bro tersengat bagi singgo siranai memang yang pekin kami sangat bertuah mendekin kene sabi-sabi kata tebak bakune singgo siranai mam bro Pos teman mo pun. Tah lebih sama kami lebih. Melanggoy iranan ini sabang kumaranan. Bagi mamam bro. Jadi asa ulang sang roh kami bro. Julang kami roh lebih. Pos teman mo pun. Jadi kuakak membro. Soh moranan menerikin membro. Kuakap ni puang pangamaki tangkasan mesin melebih kuakap itu. Ada barang duka peboy. Ya pawi roh bejan. Roh komisen pawi. Oh ni kok rojo amang udah, ikut kamu dor madu hatan yoda. Tersongkat di perjamitei, nang doh di mana damai. Ya sate mo betuan. Ni pilo nene dari kami. Aku dia beden cili tahpe oro boy begitu bagi nene dari kami. Bagi peboy terpatupa kami dari nami lulu dan sampai cili. Tangkas ngoi utok ke bagi nembru nene 3 tahun nene. Aku pambah kami. Bana, kini mesti biasa pakai mendai ke, tah itu berbelga, kita berbelga penok pasakat kamian sebagai nami mendai ke pun menjalusa, enmo sudah naik ben, asa pasu kemo, berdatang yakin kemo kami tapi mesti dinet, asa makin untuk kami laku pasakat Lok pun nabi, mau nabi gay ke apa pun bagi nabi dia kena seperti udah cilik udah bagi nang boku, las marfam baca lo kon nang. Mang nawapi atin at tulang. Apo semati atin ini. Terpapada kami dahike karina pemerandu menemen umbu namien bau mbah kemi karina bedah ni martengah di bagi sebagi mau suarakan kan kami naik gula-gula nene buang pangamaki marga bintang liasate liasate bae majurat tulang ibu rasi soti itu kijang cahora wangkin kemo kalau permain oang jadi ya terus kenapa tapak kunulek deng lako menambahi rana jadi bakune mang buru seni puhun
gua akam berkudung ngerana ini saudara nang kete. Saudara namo kami. Jadi gua akam ta PK, ada na pelan alun nami, sasi teruskin maulan ta. Lanjutkan mau bro. Gua pernah nampuhun mi. Orang bakune pe. Atar bagian. Karena bakune pelo kita namar kamaranggi. Tahu bangun punta. Iya. Ulan kan sebenarnya. Orang Mumpung kasih. Guru nama dekso. Kade? Guru nis. Iya buru. Ya buru Bung Ramses. Lo ada lo tro. Pasakanan. Ya. Mumpung kasih. Jangi. Masa ngaja keceng. No bagak nih. Bagak nih. Jadi. Lima pun. Karena isen ngomong ikut. Pakai lebih. Mengikut benanyari. iya langsung benanyari. Benanyari saya Rita maisen naik. Pilih Benanyari. Siapa yang mau Tarik. katamu? Saya orang kita benar, saya orang kita. Ini mau dia toko pun, tapi tarik mo. Salut cebing mungkin gue, ini buatin mo. Go, Buang lawe, buang labe. pun nami cuma tak kernai. Lah saya ikutkin mo pun. Oh ya, buat gua apa? Kau. Siapa yang mau katanya di perlu. Imo bamu. Go. Dengan seperti nami. Batangari. Bujur kilas natin malah soal ulus sintakan ko sada sintakan mo kita abang anda sada sintakan mo kita Bujur pun bujur. Lihat sate. Karena robak kita ngonda sekali masuk dengan seperti ta. Sisa ada jalur mau kita. Puhun nami. Puhun nami Puhun. sitohang. Sitohang. Diolo reja ido na budari mangarit takula lu atus tohang. Nang petu bahamu. Ay motor aja ini. Tunggu dulu. Kita mana tulang. Kira apa pilih maju. Oh, pilih na tulang. Apa yang mau simpetem na mau buat? Kok akap lo ding inaingo kan? Malah sempat apa si pitu apa si saya ada calong ida kan binanyari. Jadi bagi mau malakan kami kau sipe memburu. Kan kami pengosipe. Jalo kan mau kendak penuh nanai. Bagi mati. Para orang mati. Jadi bagi mau si palgung gung si pangkul kuling. Karena engkau maralup alup kami kiten paburuan nami bagi sekatiken asa sosi minden asa sosi mahulina. Pan gendang panahonai. Harawu hasahata do si tiu. Jadi ku akap karena lo kau perpulungan tasat dona asa misi kita. Bro, pendilo nene mendaikin kami puang pamupus. Sekalian mo ingkit gula-gula si mereka kamarangi. Las sekalian mamo may gula-gula majukon. Bakune si pasara ngo asa sibuto manusong barisan. Si pasara mo pun. Bujur lihat sate bagi mo mendaikin kita puang pamupus. Si atur mo barisan ta si taha jolo. Ulang apalagi barisin ulan pesta bagian pesta tatak bakune mau bagi pelatikan staf bagi mengatur barisin ulang marsi temen-temenan Dia si sama poros nak. we Karina buru bere-bere nami sekali masuk mau kita lingga margana sa Kabupaten Dairi somi buru bere-bere Karina masuk kita Karina iya. Hey. Ya. Tangan didatin.
Bagimo Raja di Mambruh, bas dilo nene kami gosok ikasian. Kadimo nalako si katakan nene takas mo dokon ke Raja di Mambruh. Mula si pengidon namin, kasi katakanan namin adalah pon. Belinda sate mo kurukun kami mendeke, bagi simpak korona namin tengah nikasian. Bujur lihat Jadi sate. mo kata namin. Jadi si uduti mo langsung mo Udah tike. Raja di Mambruh. Rumpang nenimpah nene baku. Bujur lihat sate mo. Ulang lija sunang punya kijujuk-jujuk. Nan sekalian mau mendokerana sulo, sekalian mengkatakan beras pikir. Iya. Ulang 2 kali lutu, ulang mula kula bagi mangusa betekan. Bagi musibain. Bagi iya, udah sate po. Jadi kami nggo mau merluluni ukur sada arih nami akka puang pemupus. Kula-kula si markaka maranggi, bagi nola nang kula-kula si majukot. Isada taki nami. Pertama sekali sesuai rana itong Goraja, malah haliu naunggo si ranai si 15. Asal langsung totamu para datanya kerajaan Imam Berwati. Malah kami mengindit, mengidomendaikin kaya kerajaan Imam Berunami, buang Manalu. Langsung mo si 15 lepar jolo, yaling kemo langsung mo ibalesi. Ulang terpakai waktu manan, malah nanolay balesi ke. Asa menterpai-pai. Bagi mo ya, ulang 2 kali luto, asa yatur keno, olah persiapan nene. Ini buang Manalu, gua mau mengarade kami. Dia sate po. Perkual namin. Asa kualik kami, jalo kami, luan ni puhun namin, ang puhun namin. Paling gendang rabang misi. Iya, itatakan. Tiati, mi gula-gula si markaka marangi. Kan oli salomo. Bagi moya. Iya, tatakan.
Jokot tah kumpu. Iya, terdilokin ini ke baris ini. Iya, terbaik. Bisa nang mamok ya. Ke kita kula-kula si manjukot. Nangapun sen 4. Rembang gendang sendai. Iya, tatakan. Iya. Jua. Nyate taruk ibas tiken. Yo permulang ni orang tua anta. Jadi sen roh kami buru bere ibe bere nilingga naroh ni ulanen. Ya sate patwa. Sen lo ipot pa kami situ siduah tangan nami. Tung bagi pe ibas tiken parumpahan nami ba lolo mate nenek. Iya betul. Jadi do tutu perkibot nami asa mengalah si dua nama kami kan mau gendang depur angin di dalam. Rosso, media roho. Iya, dua jua. Jadi bagimu kerajaan buruh, gue saya takin nenek, saudara anak Karina, talau deng ulang sangkuk gur nenek. Enggak, jadi bujur lihat sate mau tawa Tuhan, apalagi mau kita si tampak pulung. Ibas, imo markitekin na ipapulong nimbo nami bagi singkateken ng goyaling Tuhan na iya. Jadi kami tangkas ngodok konon nami ak kerajaan Imam Bro, dok konon nami mo kakata pasu-pasu, kata menda-mendahikin kengke kata pata bedah. Karina ke, apalagi mo, ni penempar ni pengolay nami, imo pinupustin din nami si Tulu. Para sarlama, persabuen, ngket polisalomo. Kami mo pemupus pun nenek, margalingga. Jadi tabagi pe, karena perohon nami, imo na ipasohon nami, adat na pinungkan ni empong ta si jolo-jolo tubuk. Sesuai ke rananta tongkoraja mo akaraja ni Mambro. Tak lope kurang, namang kurangi penyakit, tamang kurangi sioda pasmi. Tak lope lebih, saya mengelebih rezeki mo i. Iya betul. Markitekin doa nami mendahi Tuhan. Asai jalo keme Karina. Kula-kula semerka kabarangi sadarana mo ti. Bagi nolak kita. Oh, lihat sate. Wow, pasok kami mo. Jadi lihat sate mau mipuhun nami margalingga, uang sumumupus, sohmi si majukot pe. Saya mau tuh. Sadango ko kwetong kami kelinggay. Di Karina, sinembah nenek, sininggoranay, itong goraja wirngini, berupa manok kembal belagan betar, peras pihir.
Ibagasin sampang nyata ikululu ni ukur mo kami manjalo kini pohon. Ingo tuh. Merubah kini rezeki, kini sehat, kini jua banami senai tadi kini guru nenen. Mula pilih kata lesate kunan kurukun kami menjalo kini karina sepaman nenen. Tuhan mau membalas kini mendai kemer. Imo tuh humam bro. Senterang bagi pun, orang baku ni pemer si aturan mo kayo barisan nenen orang mengajari kami. Kuno pelintangan jari 10 takal semujudung roh kami. Bujur lihat sate. Kami, jangan kesembah kami ke raja ni kula-kula nami. Bagi mo pagkula nami po, nasa masyaturan mo percendar nene. Bujur lihat sate. Bagi mo mendaikin kita. Sita bapulong, bagi sen katiken, bagi nola mendaikin. Karina keluarga lingga margana keluarga besar. Sada marista, arba mencalo mo kita ti. Bujur lihat sate. Kupasok kami mutikin mendaikin ke raja ni bro. Jadi mendai kita, bang si mata ti. Penggol nami. Asa berkat kami menuyuk menembah pun nami. Bayang mo gendang papakin na rembang mesi.
bagi mo pon napon. Mula pe bagi rumang na boy tersembahkan kami medai kene. Oda ngau pedit nami barang juga nami. Karena ini marsudi mau kaya teka sapunan nepe. Asami hari-hari siro kari kubahan kami ijadi. Asa boy ku pasam kami ke kula-kula nami karina. Karena ini marsangka motong ke kula-kula nami teruli menang kami anak buru nene. Mula pe bagi rumang nak kanapun sampang jana lulu mukur nene bagi mo kata nami pun. Bujur mulia sate. Enggak sengaja iba ini. Iya. Nah. Sadang udah, sadang. Mengikut mamo. Mengikut mau pengalaman baru. Iya, masuk. Ya, saya retakin nenek. Kan kula-kula semerka kamaranggi. Saya mau takin nenek ti. Dos marwamu. Oh ya, ban. Saya rinong dah. Bodoh pilih na tulang. Atau keulus do day nangon, malo di. Oh. Ya, siap-siap nih kula-kula si Matjukot. Halo, Sarah do day no. Halo. Isenay siya kay Isenay. Ya sa tarida. Ayo marna pura ko ni jamay ko gabi marahan no. Gabi margading. Halo. Mau dah kami. Uwe. Malay golong karina ora tarida. Iya. Uwe, tahan sadari umbak ni. Posa tayo. Enggak? Iya. Oh iya, itanahi ya. Bagimu ngolepa bagi tenan nimpung teh. Sesuai ket nggo sanga iben ke benami perjolo mo upamersudi pimo. Iya, upamersudi ngo perjolo. Iya, ngo takalan. Dos marita. Badi ke pemupus dai bapa. Dosari nenek, jaloke. Iya, iya, soh sudita mendahikin Tuhan. Enggak, ujur mulia sate, udu tikemo. Jadi menapun nami, puhun nami mulape merdungi kasihan kita ulanen, ulang kede kukurta merkulu kalau merberuk. Situasi mendokon zamanen dipakai tiki. Jadi mulape bagi rumang nanapun. Naboy kupasok kami. Iya dati. Baku nebengan mula mau bagi kata begini. Orang ujukot. Orang otois. Tangkas sidak ke hantar. Belgape. Belgah turun ni kekik nami. Nenengo kami. Jangan mengula pe kami samangan tanong nenengo gula kami. Idengo nasimu perdokakan kami. Orang buah Cina kusuhan kami. Jadi murah kune pe rumang na sapang jana lulu mo kurumana pun mencalokan. Bagi mo kata nami. Saat. Sani mas, kerja atas ni batang. Aku nolak tong itingin ng buwini ngo main ora sohdin. Langsung orang. Iya, tulu kali. Iya, juan. Pemopos. Iya. Enbirna. Minuman na si tinggi-tinggi. Biasa
Merpasangan meralia, lebih biasa raja nama bro, ulang mau aku nolanan cara-cara berdoa giset. Weh, dia. sama Iya, iya. terpai-pai, begingo. Iya, Mi kula-kulas si marka kameragi pengalangan bro. iya, si marka Japar do tu si Japar inang. Dia minum Iya, non. Iya. Tarapoli. Ula-ula na marang-marang di jalo. Unang awereng Japar itu. Biro terpapungu Josi. Iya, ali-ali na dia. Jambar buru. Las mangga sapake. Sapake. Amang padde nami. Paridan na susuparlopan na tago. Nanti alam manugon ni taruho botari. Di bagasa tikyon. Inong sikopami. Songon na merata dan ima dohot pasahat to perhitian ni pasu-pasu. Turasan emang baru nami marga buang mandalu. Asa dohodok kata si tua-tua. Binuain na mualtio binat panuhatan. Di pinangsaha akahatan na uli na dinggadok perhitian ni pasu-pasu. Ba ma hasahata daw si Tio dapat tumamang baga ba. Ada dua belum. Jadi ku akak pulang nih mau laos ke barang mika sa permanganan tawo. Mangan nama mangan. Jadi bagi mau papun.